Halo, selamat pagi teman-teman Bro Satya. Selamat datang kembali di Bro Satya Channel. Pagi ini Bro Satya biasanya teman-teman ada di hutan Kota Patriot Bekasi. Oke, kita mau ngapain? Biasa nih, kita mau nyari ondel-ondel. Teman-teman ikutin terus ya. Beberapa hari kemarin nih Bro Satya Channel nggak pernah upload video baru ya teman-teman. Jadi emang beberapa minggu kemarin tuh jarang banget upload video baru. Nah makanya hari ini Bro Satya nih alhamdulillah bisa upload video baru lagi nih. Makasih ya teman-teman udah setia sama Bro Satya Channel. Terus yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya.